ndaire ndebe abamurabali ba mentons tigana pinga maega ya matiangu bwatri tego tiga muwa granze mpakke husego mumro mendo ko matiangu tumwanjete ninje na moleta ko ngumbu ekraba anda ba enkumo minyoki ekraba enkumo minyoki ekraba abnete muai oro ko shagwa ekraba chete ko bunamuai konya na ikirega igana nkaira na ngatengo nyeto kubwatu twese ebe kole ndibone teneni toro le kondama tiyare ngano sia ngabo baba babo isaira uwe isaira we omondo shibishiga igana wange serikali minero ndena ki mubuate na liara rekane omonene obogotu mwate wanga ganare otumye mwate yaka mamanene ogodo wakari omono wakari ndike elito ile okora wakeire etoko moska togeto ya mabe nabone kira umonta kulie ndagira yabana tingo mahose korra muri chibicha kuruturukana kurumalisabet ekere kiangazi keroro omwana mpaka chinso chikoenda koli inere ndagira shibisha ali mwere tayari be prepared. Siku ile nilikuja sikuwa najua ATC sikuwa unajua walikuwa ni watu wachoyo wametengeneza milioni 10-20 wanaenda kununua mashamba pale Nairobi. Hata huyu jamaa alikula chakula ya watoto ana ndagira ya bana aiga ngwaga achare e building ile ya Bosomo lero nanyora ngaki kumbe building eli nobule mobile bire tabana mwenye letakero moto yange DC alibusia ndege ikagua ndege ilianguka Busia. Wakati ilianguka inquiry ikawekwa ikasemekana kwamba DC hapo walikuwa wamekula nusu ya uwanja. Mnakumbuka Martha Karua alikuwa kwa hiyo ndege ndani, yule mama mwingine watu wawili walikufa hapo ndani, mbunge kwa katesi ya mtu wetu hapo ambaye alikuwa DC alikula shamba. Akili yake haijabadilika kwamba kama alikula hata wakaua watu haezi kuua hii kizazi sisi tukiwa hai. Sisi tunakuwa ni wekeda bwati bamura aba murambaro ra the moment ndio wanja igesa kugesirigwe kebono mbaboni kakikona ne basari nobonyi cross chip cap red town nobonyi cross Nyambera epa nobonyi cross stadium nobonyi kwa abana bayinama bere nobonyi kakiti yabo inkinda akole nende abantu ingine ndafanya ni nini kubeke virakta para nobonyi